Hello guys, kepada peminat-peminat Bluetooth speaker, korang boleh kumpul dalam video ini guys, sebab saya terbeli satu Bluetooth speaker ni yang di-review katanya padu dan juga tahan lasak seperti waterproof dan senang dibuat ke mana saja. Korang nak tahu tak speaker apa? Okay guys, sekarang ni jom kita tengok dalam kotak ini dia punya isi speaker dia. Okay, first kali dia bagi charging, type C punya charging. Okay, user manual dan terakhir Bluetooth speaker. Oh, memang smart weh. Dia punya Bluetooth speaker Amgras Bass Meta 2 Pro guys. Korang tengok dia punya design dah memang nampak transparent guys. Okay, dekat sini type C punya charging. Kemudian jom kita try on tengok. Wow guys, siap ada lampu RGB lagi. Warna-warni guys. Dah lah design pun sangat cun dengan speaker depan, speaker belakang lagi. Power tak sabar nak test speaker Amgras ni. Padu tak padu guys. Okay guys, sekarang ni kita akan connect Bluetooth untuk Bass Meta 2 Pro. Okay guys, itu saja test speaker Amgras Bass Meta 2 Pro. Okay, kalau korang nak dengar lagi lebih lanjut lagi, korang boleh check out di beg kuning. Okay guys, kita jumpa lagi di next video.